менен жетісуб жана Акжайык оюнуна бара жатырбыз. Саат 19:00-да 1-0 отпат Акжайык. 2-1. Матчка прогноз айтып бериңиз. Победа го. 2-1 будет, короче. 2-1? Да, в пользу Акжайыка. Счет Акжайык отпат 2-0. Думаю, обе забьют то 4-1, 4-1. Акжайык өз алаңында жетісу Б командасын қабылдауда. Всем привет, играет Акжайык жетісу Б. Состав боевой, счет, мне кажется, будет 3-1. Наш выиграет 2-1. Got the heart, we got the soul. Just when the world's saying they got no hope. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name of love. 4, 2, 6, 0034 26. 24 26 позволяем. Would you rise up, come and meet me in the sky? Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you. Подарил щитки. Я очень рад. Алга Акжайык. Матч был очень отличный. Жаль, что ход 1-1, но Акжайык все равно молодцы. Алга Акжайык.